Ku boleh pergi pelok jual parok juga kacanya kena kacana kejonga ngangit bapidon hakemet ke bekoi kia. Di pelok mentag video bangan wenra HP ya kena kewei ka risol jong ka laki draw walaupun khalai narwan neinshnong bala penjait ka sa lapasam LP school. Kena laki draw la pengkhlai ya ka hynnin kemet jong ka aruk kra tarik. Tungini pej mentah kanu kedembar bapam kena laki draw. Menu bayo ya kena ka tharok. Di kedembar ke bapam kena laki draw first prize dari Sun Riu Lai Wei kata bakinyo ada ka tharok pada second prize pan RR Sau Wei Sau kata bapinyo ada ka Maruti Briso dan bar jong ka third prize pan Kandai San Sau Wei San kata bapinyo ada ka Scotty kini gede ki dembar ki bapam hynnin kemet jong ka arop ratrik